Good morning. Ngasi Nomaijing Numit ko. Nomaijing Numit ki card ki mesa pita yung minerase aduga Nomaijing Numit ki Afaba matam adusu yung minerase ko. Aham bada number ko. Nomaijing yung number se 156 lady aduga kala na pink kumba kay gumba mani sina biya ko Nomaijing Numit ki oina kala se ko. Ado pink se na biya ado maru ay bathabak lay na kala se biya amna exam gumba ne haraga di hangkapan gumba sana machu gumba kay gumba mani set piyo ko. Ado sidagi card hum katang sok chara ko nuti lo thokod maina card number 1, 2, 3 ko. Ahamba ni shuba ahum suba ko. Ahamba kan mga yenga se ko hadi first card ki oina sila ise ko. Manifestation gumba kai gumba tawbiyo ko hadi purnima so ere number 2 so ere ko number 2 se koi gi kaino su oi ko hadi moon ga relate oi bado hadi moon ga relate oi ban har ga di ko na number 1 sina hadi sunday sun admaina khara lairi ko hadi numit graha kai kas maina numbers ki kai matang dala ga de sham na har bada purnima gumba oi na manifestation gumba kai gumba admaina tawbiro aduga ko hadi aina khanba aina ningi ba aina pami poto tawbiyo ngasi se ko duma lere ko aduga amasu lay ko hadi spiritual oyo haibne ko yam sengna haraga duna hadi yamna kemta tai negative thoughts ka yam side am da lo in thokra ga haidar phaba khalong si goina number 2 ko number 2 gisna haidar nuai ta myam do hol toro tham go nuai ta myam do lo chalan ko adui matung da leina ko manifest to matam da sai wakhan nuai ta myam do sum khanjal la lera ga manifest to matam da adu kan ta ti oi ro ba poto ko hadi phata ba myam do loina chat khra matung da hadi pura ai relax oi re har kan da kan do manifest to ko hadi nuai ta ba pot khara thodo ko mani khang de mani kan thokhi ba gi damak ta ingon da sum hol toro ga le ba ko chalan bangam da ba chalan bi ba myam da ka ko number 2 kan mga yun haragadi aduga last ki number 3 ko thau yamgani thabak yamgani ko sida responsibilities mayam ama lebadom ai na loi namak tawgi ta ta di potlum mayam je loi thanga chatpagi ta tam lai se ko ado isha yam wahan ganu ko yam hakchang ko bajo khatang wa ba chok thab ko pad mai to lai ko aduga timing re ki pung 3 ka minute 13 dena pung 13 ka minute 10 phang re degi 12 ka minute 9 dena pung 1 ka minute 9 phang re degi 3 ka minute 9 degi na 9 ka minute 9 phang re ko aduga nung na thengbaina 12 ka minute yankhai dena pung 2 ka minute 13 da 13 phang re duga nongalam dai na 3 ka minute 13 dena 5 ka minute yankhai ni thoi phang re ko sisina ko gi ngasi gi na phaba timing ko adu sile re ko gi daily card message ma'am thank you